Ladies and gentlemen, boys and girls, popcorn lovers and selfie takers, welcome to the cinema. Totang te putot pinita lamar jana lamle chethanam tulunang ate z ke f sanang kelilu itumang hap nakit heng loglo. Pining hawar karbiri sunin sorongaji ke kanklang dun ini ongte megideji. Lasi konan balada turkile pinadim chiri nangko. Pai jeklo ke jutpen kiri lamar jana teaser 1.0 nang klang pit. Well, Nele lo sotkuru las nang manpir bo kaita nang tumpa lam the apuru. Nele ning je pon pinang anar jur kiding a video lo lapen kiri alam marjana tumu ke than pon a video lo. Lapenon ke klang chengji kiri labang ke inut oso jangreng alang phan habit uron pialong si kelong namji. Kiri alam marjan long a kiri phan ha habit uron pi tukong olong si kelong da. Bangso alam marjana kang themonang klang lo putang te tum chini pa mepo non la bangso teaser phan abatai batai 0.25x speed pen likelang la bangso sin phan ladak ke thekdam thulong bangke oso ke kare si ake the pina athe la bangso sin lo bangke par phangtan ladak bangke avi ke ven sitong re ladak ma sidili ching nam lo je la ke inubet amunit lo 1 minute bharma thapon sinang kiri alam marjan amen alunjir long kiri pon thumbnail long bangke sanjoy terang lapen alang lemen eli china that lasi comment on thanik tha latum bahani si oso phonar bagdong and the body was unconscious jong si sanjoy terang tumle bang so api apo potang te teaser bang paklang pon latum kumad lo labang so alam marjan ke thrill pigji lapen kapre alam marjan sonra ke langpen make imai ji pola marjan ke kalipo lake inut peke chipung pa messi ihin ke dam labang ke anuka preke kalilo labang so la marjan long akang tang naya nok bel lapen kiri ponok be pen kache dan jia banglo full story predictions of video bang kenon ke bang jilang apor hulle chethanang lang athe trailer bang launch jipulon anta launch lyric non anta nili mathabom lang labang so lamarjan long main lead mate main hero ko matpo kiri dhon ma mate chinthong kiri bepo asing pen ke wanga manayas lapu anke me tu ko lapu anke me labang so lam phan bang ke trailer na paklang lo potang te ansi tum sini pa mepo kero lam putakali ka sarsa lam putakali ake hai birtonte rang ka sonse lang me sen lapen audience engagement the big langtha ha singring polun jeralong chinthong kiri be pen cheng thebra pet lata important role do pol bangso alam marjan along la supena joini si amahang deep check lo mathanon komarle nangtum lo pulo karbieng long or leng tum sil hai matha junji pu hai no because everyone is highly educated person no now we tum one liner story ke langa banga we Berton things to satisfy his audience not for money Kumar long pen inspired si labang so alam marjan ka sonsela it's none other than SS Rajamouli I'm not sure but bang so alam marjan alun album le punon teaser le punon a poster le punon neli lang lo potang te bahubali phan ning do kok titi I'll tell you non ke thekdam long ateng lutang te labang so alam marjan long actor bang hinido Putekadel, Bonsitame, Monsilatum, Chibohong Dutai. This is my prediction. Non Kevangi, Chiti Nipa in Coroner, Capelante Labang Solam Kapaklang Ponabang, Pangcheng Ponpo. Jongsi, a poor may send Plutang Tenilita Bang Ig, Ate Premier So Bang Difu Galaxy Holongsi in Coroner Kebarni Paklang Ponji. Difu Galaxy Holongsi Premier Supaklang Ponji, Polam Kanatum Kadokoveta, Chinine Langbon, Nili Chorlang. Lapen deadlo potang te prek jam karbeng long kang long hawar karberi sunu sorong je kata lona demlo potang te bang sola marjan ke paklang vekpo lasi difu galaxy holong premier sole thenong le pusita me nitum adung het ke tu ho pore a theater long an bang ke pate bok dun po kardom that's all for today I hope you guys enjoy